Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake, dobrodošli u novi video recept. Danas je subota, ali ja glumim da je utorak, na meni je još uvijek ista odjeća, pošto za vikend obično radim kolače, jer se za vikend obično malo družimo. Danas radim i onaj voćni koji ste vidjeli, nadam se, u subotu. I dali like. I dali like, i pregledali cijeli video i komentirali, a također radim pola mjere lokuma, jer moja mama jako voli lokume. Tako da, evo, ovo će biti za nju. Znači, radit ću pola mjere, pošto imam, kažem, već jedan kolačić, pa čisto onako nek se nađe na stolu. I prijeći ćemo brzo sastojke, vjerujem da svi znate kako se rade, ali evo... Ovdje imam 125 grama maslaca, pravog pravcatog maslaca. Mislim da ne može okus maslaca ništa baš zamijeniti, iako ljudi rade i postne varijante sa margarinom, pa evo, neka se čisto i taj podatak zna. Imam jedan vanilin šećer, 2 jušne žlice šećera u prahu, to ću lagano samo vilicom, ne treba mi uopće mikser za ovo, samo ću vilicom izgnječiti sa maslacem. Treba mi 1 žlica ulja i ovdje mi trebaju brašna. Imam ukupno 200 grama brašna, imam 150 grama mekog i 50 grama oštorog brašna, čisto da im da tu teksturu zbog koje se ti lokumi onako tope u ustima i svi se zapravo sjećamo kakvu teksturu i okus oni imaju. Pa evo, idem na brzinu ovo uraditi i peći ih. Hrenu sam već uključila da mi se zagrije na 120 stupnjeva. Sada ću stol posuti brašnom i uzimati pomalo tijesta, rolati valjke i rezati naravno lokumiće onolike veličine koliko, to jest dužine koliko mene odgovara. Vi također sve možete prilagoditi sebi i svom ukusu. Samo je važno da su svi podjednake dužine. Evo vam trika, prislonite drugi. Mislim da svi već znaju ovaj trik. Ovaj jedan će se jedan skroz izobličiti. Da ga ovako dovedem. Može i ovako. Iako one nemaju prašak za pecivo, pošto je masno tijesto, malkice će narasti, tako da ću ih ipak sa malo razmaka slagati na tepsicu obloženu pek papirom. I mislim da će to biti ok, da se neće spojiti, ako se spoje ništa strašno. Sad ću vas, gospođa, malo brzati. Okay.
samo pola mjere, ja imam 32 onako cijela i jednu malu lopticu. To ću ja pojesti. Ljudi, ovo sada ide u rernu, ja ću peći na 120 stupnjeva bez ventilatora jer moja rerna je preluda, dobili bi boju, a ne želimo da dobiju boju, želimo da ostanu potpuno onako fino bijeli i da ih samo pospemo šećerom u prahu i da nas podsjećaju na neka bolja vremena. Evo ga, ne izgledaju ništa drugčije, ali pečeni su. Sada ću ih pustiti da se malkicu prohlade i posuti šećerom u prahu. Josipu lokumi mirišu i želi ih kušati. To je uvijek dobar znak. Uz kavicu. Obzirom da nema na njima čokolade, to je uvijek dobar znak. Bože moj, ove naše djeci. Bože moj. Dobrodošli na ljetni raspust. Svi roditelji mogu misliti kako se raduju. Evo lupanje vratima, klasika kao i uvijek. Hoćeš vidjeti, ja? I evo ga, aj reci mi, jel se raspa? A što mi nisi čitao dala? Još su topli, znači. A vidi ove moje bumnice. Pravi starinski kolač. Samo ako, ja bi rado da je i okolo vanilin šećer u prahu, onda bi bili još finiji, ali nema. Super. Super. Ovako ja sada to fino pospremim u kuticu. Svaki sloj odvojim dodatnim slojem pek papira, poklopim i to je to. Pustite da se toče, bit će još bolji sutra dan. Da se točeju. Hoće, naravno zbog maslaca, kutiju držim u frižideru i na hladnom. Iz dana u dan oni budu samo bolji, samo prhki, samo ljepši. Kažem, ovo je samo pola mjere, mislim ovo uopće neće trajati, ali eto. Nama dovoljno jer imamo već drugi kolač. Ekipa, pozdravljamo vas, nadam se da ste svi ok, da ste negdje na odmoru, da uživate. I evo, javite nam se u komentare sa pitanjima, mogli bi napraviti neki Q&A. Jer već dugo nismo, ima novih ljudi na kanalu koji stalno jave se nekim pitanjima, nešto ih zanima gdje smo, šta smo, kakva je kuća, ne znam, pitajte šta vam god padne na pamet. Pa ćemo snimiti, sjesti onako, uzeti kavicu, družiti se s vama. Gore u... Da, gore, mogli bi kod roštilja uz vatru. Kod roštilja uz vatru napraviti Q&A. Dobra ideja. Ili čaša vina onda, neka... Još bolje, čaša vina. Malo pršuta, malo sira. Josip odmah ti sad meni posla nađe. Baš tako će ti biti. Eto ga, znači tipkajte dolje sve što vas zanima i onda se malo družimo, čisto onako da malo čakulamo i razgovaramo. Puse svima. Ćao. I volimo vas, ćao.